ang mamitan. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end. Praise the Lord, Lord Jesus. Akong gano'n si Brad Arnold. O yan na para sa double portion sa opening sa devotion. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Palakpakan ato ni Boy Diyos. Amen. Pistahin mong katapag at soan. Hugin na siya. Nalipay mong dako kay aniya ka. Praise the Lord. Malingkod siya na mag-soan. It takes only 2 to 3 minutes ako mag-story sa ato lang kuwan. So, ang timani mag-soan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 is beauty and God, beautiful creations. Wow. Praise the Lord. This does not mean that God made everything in the universe at once. So, hindi niya ginawa na ganun lang talaga. Ang lahat-lahat. It merely reveals His method of creations. God has but to speak of desire, and the atoms conform to His will. So, ang lahat umayon sa Kanya kasi siya yung naglilikha sa lahat ng bagay. So, palakpakan na ito kung buhay ni Diyos. Why did He take 6 days? 6 days. Why? Pag ginawa niya ng 6 days lang, and not 6 years, or 6 million years, for a special purpose, and so on. And which will become apparent as you read the story in the first 2 chapters of Genesis. On the first day, He said, "Let there be light," and there was light. In Genesis chapter 1, verse 3. And that was the beginning of the sequence of evenings and mornings of the day and night. On the second day, He said, "Let there be a firmament." And there came a space between oceans and clouds. That's verse 6 in Genesis. On the third day, the dry land appeared and was suddenly covered with vegetation. And verse 9 to 12, also in Genesis. On the fourth day, He said, "Let there be a firmament," and the sun and the moon appeared. It's in verse 14. On the fifth day, God said, "Let there be waters, bring forth abundantly and morning creatures above the earth, and open firmament in the heaven." And God created great wheels. Mabasa na ito na bigsoon. And that's verse 20 and 21. Suddenly the birds began to sing, and the seas were filled with fish. Ang dami ng mga isda kasi klase bigsoon. On the sixth day, God said, "Let the earth bring forth the living creature, after his kind, cattle, creeping things, and the beasts of the earth." Verse 24. "And the animals of all kinds frolic in the lovely forests and fields." It was a beautiful world that God made. Then, still on the sixth day, when all was in the readiness of His crowning masterpiece of creation, God said, "Let us make man in our image, after our likeness." So God created man in His own image. So on. In the image of God, male and female created. So palakpakan na ito itong buhay Diyos. Kaya namin siya yung purpose yung gibuhat niya. Kung i-create niya ang pinaka-masterpiece niya, muna ang tao. So in saying, He fulfilled His original purpose for this earth as revealed by the prophet Isaiah. Kung saan yun ni Isaiah? Kaya kini mao ang ingon ni Jehovah nga nagbuhat sa langit
ang Dios nga nag-umol sa yuta nagimo nini nga magtukod nini ug nagbuhat nini ug walay makawag nga nag-umol nini aron pagapuy-an. Ako mo si Jehovah nga walay lain. Isaiah chapter 45 verse 18. So praise from the hands of God. They were such wonderful creators. Adam and Eve were crowned with glory and honor and only a little lower than an angel. Psalms chapter 8 verse 5. With these thoughts in minds of King David says. So ilho ninyo nga si Jehovah mao siya ang Diyos. Siya ba ang nagbuhat kanato? O kita iyaman. Kita mao ang katawan niya o ang kaniro sa iyang siksibanan. Praise the Salmo chapter 100 verse 3. Kay kita iyang mga binuhat diha kang Kristo Jesus alang sa mayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron niini managawi kita. Praise the Lord. Episode chapter 2 verse 10. O sa Galatia chapter 3 verse 26 kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo ng mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo baka natatumboy ka Dios. O sila Corinthians chapter 5 verse 17 busa kung ang tao anak ng Kristo siya bago na binuhat. Ang mga daang butang nangagi na tanawa mga bagong butang naiabot na. So gibago ta sa Ginoo isuluban ta sa iya sa Kristi ni Kristo. Busang maigsoon balaan nga mga mag-aambit sa langit ng pagtawag. Hinuktukin ninyo si Hesus Kristo, ang apostol o labang sacerdote sa atong tinuuhan. Hebrews chapter 3 verse 1. Praise the Lord. Ug isalog ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan. Gibuhat sa masadagway sa Dios. Ephesians chapter 4 verse 24. Palakpakan at tatuboy na Diyos. Kaya wala tayong itawag na basta-basta lang. Kaya na-purpose ang Diyos at pamigsoon. Kung nagkadiya ang atuang pagtawag sa tua, so gamiton ta niya, kaya na siya'y maayo na laro sa unahan sa tua. Praise the Lord. Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang butang tinuod. Tanawan niyo palibot ninyo. That is Ephesians chapter 4 verse 8. Tinuod ni. Wala kayo makita na kanang dili tinuod. Bisan unsang butang, dungganan. Dungganan yun siya naman. Kaya gibuhat sa itong Diyos, kaya nasi purpose. Bisan unsang butang, matarong. Kaya itong Diyos, matarong. Gibuhat niya ng butang, matarong. Bisan unsang butang, ulay. Nakita ninyo? Ang kilibutan, gibuhat yun niya na pure yun siya. Ang tao na yun nagunahunan na dili pure. Bisan unsang butang, dili gugmaon. Gugmaon na to ang mga butang na makita na to kay dili forever mga igsoon. Bisan unsang butang, maayong pamation. Maayo dyan siya. May nakita na to kung unsa ka maayo Ginoo sa to kinabuhi. Giusab yung taniya, gikan sa una hatod karon. Kung adto na may pagkahalang doon, kung adto na may pagkadalaygon, palandungan ninyo kini mga butanga. Praise the Lord. Palakpakan na to kung buhay na Diyos, nandito sa igsoon.